Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Angel. Oke teman-teman, seperti biasa Mama Angel itu mau makan. Dan menu kali ini tuh ada jengkol balado, ikan asin peda, sambal terasi. Lalapannya tuh ada daun sama batang pepaya, terong, ada juga pete. Sebelum makan, Mama Angel berdoa dulu. Amin. Mama Angel minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jengkol baladonya. Hmm. 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 Palanya. Hmm. Hmm.
Alhamdulillahirobbilalamin, teman-teman, namanya udah selesai makannya. Terima kasih banyak. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe channel Mama Angel. Wassalamualaikum.